Cleveland, Ohio State September ni somni pakozana nei zota Trump Biden in chapcharna first presidential debate minute som kwazet o chu Nielsen report chuan mi maktadoi somsari pathum point pakhat zetin an thira Super Bowl thir tu ain an tamani atiani Nielsen hian America rama TV network som paruka tangin thir tu hi an chutani sangni le som paruka Hillary Clinton le Donald Trump in chapchar na kha mi maktadoi somriat pali in an thir anga chutania thole ni zana Trump Biden in chapchar na kha US presidential election debate omtoa thir tu tam perpani na ani chu maro chu Trump Biden in chapchar hi beisai ang he huin angai nom lovin a ho hle thunga America rammi puite chu an thin lung le an khotlanga nasataka hliama omin an ke chia a anin thendara thinrim na nasatak an nei zia tilang tu mayani Reuters chanchin bu chuan Trump Biden in chapchar na awangin market le investor ho point nem na na an muchuang lova US stock exchange asan pha chuang lova 0.6% in niam pha zokani an tiani in chapchar na an nei nu loka hian Asian stock market phei chuan a niam pha nualani in chapchar na kai hruai tu Fox News Sunday anchor Chris Wallace la chuan mi pani in nial na hun ro pui chu athunun hlei theilova Donald Trump kumsom sari pali le Joe Biden kumsom sari pasari te chuan thusoi in chu na nein Chris Wallace apo chu atong tam hlea in chapchar lai pani ten thuan soi tran chau ti in Wallace chuan lo po cha aching hle boka Trump thlop tu te phei chuan Traman mi pani anial puyani bere ti in an soi se loi mai ni khovel media sang lar zualte in chapchar na nin om mai le beisai lo thil an ti hialani hetianga in chapchar na masaber rin le beisai a phak lo awangin Commission on Presidential Debates chuan thilkal mang le dan ti danglam an du pha hial chu Republican lam chuan soisel ngalin bol chu sibana thlengin alaya da tumringot tur ni hleinem an tiani Democrat ho tu then khat chuan Joe Biden chuan in chapchar na voini dangla nei tur chu thul san mai se an dua Vice President Louis Joe Biden chuan President Nilai Donald Trump chu tongkam tlahol le hriam le musit na tongkam ne na bein dot hei pa nui ti zapa thleibik nei pa ti mangte in atong khum thina voi khat phe nang pa kha ngoi chip chamro kan ti nang vela niang chu tiang tongkam te mang hialani Donald Trump la in Joe muchuak pa hruai tu mi chaklo ati ve bok Donald Trump hian Biden na thu soi lai na lo nial thin boka Biden chuan he du thei pa hi engkim me soi hi dot vegania heta hian dot soi turin kan ko chu ho love ati khoma moderator Chris Wallace po ron enroll hialin Biden chu he nui ti zapa nen hian thu engma soidun thei ani lova ahar sa ni hi men lo ngai damro he pa hi ati zo in will you shut up man anti khum le saka chuta White House lo mai turarin kai Biden chuan atong kam la du tok mai lovin America ramin president na nei to zinga cheber ani ti in COVID-19 rileng dauna akal pui dan soi selin mizei le fing le rem rezok smart hruai tu nei ila chuan thian tlem zok nge yang aron tikhera heizet hi chuan Donald Trump nge nga chun hle ni chu tiang te soi in pola ahniam berini zia graduate zinga po ahniam berini ka chungchanga chu tiang tong kam te chu chak chuak hleksu nangma hian zeina reng omlo jo ti naron khak ngala jo kumsomli le pasari chunga I tho ayana sadayin thasomli le pasari chungin na kan thok na sa zokin kan thok tam zo kani COVID-19 wangin mi noi ni mai ni lovin Biden na president noya thil kheng ni sela chuan amakta doi telin an thiang vaccine siam turin kan beina sa kan pe te pani atiani The New York Times in Sunday khan Donald Trump chuan kum sang ni som paruk le sang ni le som pasaria federal income tax US dollar zasari somnga chawa pek thuan ziak chu Biden na chuan soi chuakin kele kanu pui chuan US dollar noi ni singriat le sangriat zet chu sang ni som pakwa thlengin kan pe ni atia
Donald Trump chuan chia hi US dollar makta doi tel ka pesin ati chuan ani le ichia pek na chu han en ti ro le tin anu pui ne na sang ni som pakwa chia an pek zat in chap char mani loka an puan chua chu chung takina soi chua ka ni Donald Trump chuan ka chia pek na chu ila munge yang ati chuan Biden na oi lo lu tuk chuan engtika mo inshallah tin alo tong khum le a he inshallah hi muslim tong kam che Arabic tonga pathian in remati chuan tina ang deuh chi hiania chuwangin mitam tak chuan President Barack Hussein Obama khan Joe Biden chu Catholic pachal ma ni se kumriat chung zet a President Trump ni chung khan alo opnu zo to ania nge ti in Twitter lama an soizui na sat pha hle ni Hussein Biden ti te Muslim then khatin an tong kam man ni chu lomin ka voin ni man ti nuam tu Biden ti te Muslim pakhat Shadi Hamid Peichuan kapain kan no pan line engtik ni mo chuan US party lian pani ten inshallah ti tong kam chu President Thandona an lamang ti asoi thin ti te chu alo thleng dikta an ti kialani Biden a chuan Truman a chia pek na en tira tum chu a oi lo sakhle ni na lang Donald Trump chuan Biden a chu afapa Hunter Biden a eruk na thil Ukraine le China rama om angin le Vice President Louis chu enroll angin han nu lu atum hlea jo China chuan i chhun chuan fa ka thil makani love ifa pa lo kala dollar tluk le ding on tel arut loini lom ni anti khum ve saka Biden chu a hoivel ruaya Biden hian Trump mai taka en ain TV atanga lo thlir tu makta doi tel tam takte en zokin Trump ate chung ko thil le afanu Ivanka te chu White House senior advisor ani dan le apasal Jared Kushner po advisor ruat dan chanchin le ethics an bo chiat dan hi zan khuwa in soitura omani atiani Donald Trump chuan kan chung koin van nei na lo chuk chu hlovin na satakin sarkar atan puyani ative tho Chris Wallace chuan tun laya namle chi thila boina race tension chung chang chu an panina zot lea Donald Trump ne na chuan white supremacist te chu an chet dani dem donem ti chu Trump chuan ti adu thu chawa soin law enforcement te chin fel turani ti na chang da ya Proud Boys stand back stand by ti te lo thang chuak na sa hle ni ma se enge mo ka hrilang cheu mi tuwe mo in eng thilemo intifa far left wing movement chanchina soi huna ati line Wallace chuan idem donem tina zot no na Trump chuan engtin nge chung ho chu ko sementi an ming han peta che an ming mian thil te khai tina tongkam alo potcha thoya Biden a chuan far right ho tharum tho ching ten ni ati chu Donald Trump chuan an mani chu har satna nilovin radical left wing har satna zokani tia chhana wangin then khat chuan Donald Trump hian white supremacist ho te chet dana dem du lo ti in an soisel ngal na sa hleni ti chuan Proud Boys tia ko far right conservative te chuan Trump atong kam chu lo lom em ve thungin social media Twitter le Facebook ate chuan stand back stand by ti te hi alar chho hleni Trump Biden in chapchar nu luka clear tu te atangin tunge chak zok ti ngai dan lak na CNN chuan Biden chu 60% Donald Trump chu 26% apea CBS chuan Biden chu 48% pe in Trump chu 41% ape ve thungani C-SPAN chuan Donald Trump chu 53% Biden chu 29% apea ti chuan heng pul ba ka hian tu ma ti hi 15% chiang chuang lo hi 3% Spanish clear tu zinga Trump an ne ti tu hi 66% Biden an ne ti tu hi 34% an omni in asoyani CBS News chuan battleground a clear tu te zinga za somruk pakwa zet chuanin in chapchar na chu ennin omai mayani antia 3% chuan min ti hlim phian anti du lek fanga 17% chuan informative mai a antia 19% chu achelam ti in thalam omlo anteni anin chapchar na hmuna hian COVID-19 wangin mitam kalphal lo le inchibai phal anilova mi somriat chautelin an chung te campaign staff te journalist claim te le mi khwal claim an oma
Donald Trump hi criminal justice reform nuwa ngai dam Alice Marie Johnson UFC fighter Colby Covington le a ukil Rudy Giuliani te dan toy o mani Biden chuan COVID-19 wanga apa chan tu Christian Uyghurza Ohio clothing shop nei tu Gurney Green Ohio Steelworker Union James Evanoff Jr. anei ve bok Joe Biden hi kum somli le pasari zet Capitol Hill Washington alo chetla to a Obama huna Vice President kumriat lo thok to in chapchar hi athiamin a han nui sang khan akhing puite tan tricky thatak pe na mang thiam hle ni kum sang ni le som pahnia po House Speaker Republican cholta Paul Ryan chu anial ne thiam hle thin khani Al Jazeera News ziak danin Alan Schroeder presidential debate expert chuan Chris Wallace Khan a ham strict ma in hnial tu te tongalo potchat thuaya a enrol malu tuka thupuyan soiman meu lovani ati hialani Schroeder chuan in chapchar pahni te chu anin hnial na sa hlea pakhatin dan angai poimo a pakhatin angai poimo lem hleilova pakhatin kar khat zet debate atana in buat saya pakhat chu mani luka debate timi ania pakhat chu kumlikal ta chu walo langkha ni atibok Donald Trump chu achet dan tur mu lok le hriat lok theiania in hnial pui hlok om takmi tinan soi hialani ama hi mi thom na le paruang saw na tak mayania Trump he chon Wallace hi aron chang zui thin khania Wallace chuan moderator kania zona zo tur chikanie ati khuma Donald Trump la lo duai bi kheksu ama Biden ani lovin nang ma hi ka im chapchar pui zok cheni hi le amak love rin ang rengani ati khum sak Chris Wallace chuan US Supreme Court Justice Amy Coney Barrett arwat chungchanga zo na chu kami du zong chu karwat theilom in thana White House le Senate thunun turin chakna nein ne tu kan nia in than chuan nungzui tu nei zelani kumthumatan min thang lova kumlia ta na thlan tlin kani chu wangin kami du zong chu karwat theya chu thil chu mitin za sakani atia Biden chuan Catholic voter mit mei vengin Amy Coney Barrett Catholic mi chu soisel du chia silovin Affordable Care Act ta na hlo oma Conservative Justice tamlutuk chuan Obamacare pai a hlo om atiani Amy Barrett hinem nge ani chuan kan soitak ang khan US Supreme Court a 6-3 angin Conservative Justice anom to donani Monmouth University poll chuan voter zasom sari pali zetin live debate an clear ni in asoya ti chuan chung zinga zasom pathumin thutluk na an siam pha aringani zasom riat pasari ero chuan eng he huwa ma an ngai lovang ati sang ni le som paruka khan voter zasom sari panga zetin live debate an cleara chung zinga zasom pani chuan thutluk na an siam pha ni in asoi bok Joe Biden hian Trump ne na in chapchar na an nei lai online atangin campaign nan mi noi ni le singkhat le sanga ne na tangin US dollar makta doi 3.8 atuak ngal theya atu ka phechon US dollar makta doi so matling ti ani Trump campaigner zingami Tim Martov chuan in chapchar na han President Trump chuan Biden na chuan norbet ne ema wangin Democrat te chuan debate kalphung ti danglam an du hialani hi ati ani Trump Biden in chapchar na lo en tu Brazilian President Jair Bolsonaro chuan Biden an khovel sikle sa in thlak danglam chungchang soya Brazil rama Amazon ram ngova chereu wanga pu na le US dollar tluk le ding on som ni manga economic package atana pek le chu chuan lo du lo chuan threk le rem asoi chu a lo du bau lo maya Bolsonaro hi Trump ril ru ang pumi asangoi zon pui conservative patsal ania Brazil chuan US dollar tluk le ding on som ni chu ala lul lovange in tham na le mido izep in vauna mai ni ti in Portuguese le English in Twitter le Facebook a teron ziak ku mai ni US presidential debate si khovel ram sang atang point live ngein an lo thir na sa hlea European hotel le Chinese hotel chuan kan lo ngai ro pui em America chu engte ualan lo ni lo ve a ti in Twitter le media vela an ziak na sa hleni Chinese pa pakhat chuan hei American style civilization chu mo avani za thak ve ti in aziak boka hei thin rim chunga in nial na le in an khum na
presidential debate chebere ni ti tin an ziak na sa hle bokani oli tuna kan thlir ta kha tuntuma US presidential debate kan thlir zo tak le angong then khatte mun rang ranga thlir tu te na an lo mu dan chan chin te anukal zel chan chin tlang puite city lal rin oman toy fel taka ron chop chu ani a kan channel thlir tu te nin lo beng war pui theu kan be sei